ngasi Ayuk-Pung ki toan Manipuri sifung singdagi maruibi I pausing myamna thamjigi ahanbada sanalaiba pauksi digi lokocharaga nasir natana ZDU gi MLA manga BJP di Yaokhre MLA manga BJP di yaukiba defection ni lawi asumba phangnabagi damak court satkani khetri biren Manipur lenga kwari BJP na lusingba sungshina lenga asida sawalaga lakhiba Janata Dal United ki MLA manga Abdul Nasir yaudna BJP da yakshinkre ZDU gi MLA manga na BJP da yakshin ki ba sida Manipur Legislative Assembly ki speaker Teis Saitrabatana so ayaba pikre BJP da yakshin kraba Janata Dal United ki MLA manga adudi party ki legislation lusingba thamaiban AC ki kumaksam joiki singa masum tipaimuk AC ki ngursanglur sanate zribam AC ki MLA MD Asafudin wangkhai AC ki thangjam Arun Kumar amasum Susampur AC ki LM khawtaini adomina lilong AC ki karakiwa amadi Abdul Nasir BJP da yakshin ba sida yaukidi ZDU ki MLA mangana BJP da yakshin ki ba sida Manipur Legislative Assembly ki speaker Teis Saitrabatana ayaba pikre Hiramasiga mari lainana Manipur Legislative Assembly ki secretary na bulletins Laothokhre pausi sina phangma paun hai ZDU ki MLA manga BJP da yaubagi seroladu MLA manga na puna khuyek piraga Manipur Legislative Assembly da pislakibani seroladu ngasi nungthil pung 3 lom tapa matamna Assembly secretary ta pirakhi pausin hai ngarang September amagi ayuk pung 12 tapa matamda ZDU gi legislature party gi oiba mifam ama party AC gi legislature lusingba thamaiban AC gi MLA khumapcham joy kisan gi thamaiban da leiba yumna pangthoklaba matungda laukhibu warep ki matungina makoi manga BJP da merge tawkhibani pausin hai ZDU gi MLA mangana BJP da merge tawkhibagi mapung oiba maramasi hauzik supli pairiba BJP na lusingba lenga asida ZDU na mapung fana sagatuna puna saminatuna lakhi loinana Prime Minister Narendra Modi gi lising makhara thajaba thamlaga lenga asida satminakhibani amasum miyamna masida thajaba thamlaga vote pirakhiba adu yenglaga miyamgi thajaba ngakna BJP da yauksinkhibani haina phungdu ehadi amaramda Janata Dal United ki MLA mangana BJP da yakshin ki basi defection gi tarasub schedule gi makhada disqualify tawfam thu I haina ZDU Manipur State Union ki President Chaturi Berena Phongdokre pausi si ga ori sanabada Beren hai party yaudana MLA khaktana atoba party da merge taw yadi amasum masi constitution ki tarasub schedule bu singnabani maram sina hiramasi ga mari lainana party ki mekai digi logi oba thabak athuba matamda lakholaga ne hainasu mana makhata ki panba yabadi hana NDA ga satminarama Janata Dal United na BJP ga kainaraga mahagata bandada yakshin kraba matungna Manipur gi oinesu hauzik satminariba BJP na lusingba lenga sibo sagatpa toknabagi phirep leire haina party gi state unit ki president Chaturi Berena namit khrani ki mamangda permission na phungdoki ba lekhrabani amaramda hayengdagi hauduna namit nini supna Bihar gi Patna da pangthokodoriba Janata Dal United ki national executive ki mifam masida saruk yarana ba ZDU Manipur state unit ki president amasum atai thapu basing Patna da leire Manipur da oirakliba political gi phiba masi yenglaga hayengdagi hauna pangthokodoriba national executive ki mifam masida marueba wafam oina khanarba yai ningsingma yabadi Manipur da Janata Dal United haiba political party asi mapangal adu hakna kalamde party thadoktuna BJP di songkhraba MLA manga asisu mikhal gi matamda hana BJP da ticket tanarmani BJP gi ticket phangkhidra batungda NDA gi team B ni haina lauduna ZDU da mirep oina rakhibani adumapu ZDU haiba political party asi NDA gi partner amani haiduna government sagatpada yaubi yu haiba wafam amata BJP gi mekedi gi lekhide party asina governor da NDA gi partner ama oina government asi sagatli haina sirul ama pishin ki baleki marasida kari maram gi damak ZDU gi MLA Abdul Nasir di BJP da songbada yaudribano haibasi political circle singda asoba ohang ama hoidi Marxist Minister Nongthoma Beren ga khwaidi gi naknaba misa amane masimangna maram oiraga ma atai MLA manga gumna BJP da yophom thopani kari maram gi damak mahana merge tawbar yaudabano haibisi mahakna hana lilong assembly constituency gi miyamda BJP da yauroi haina sakibu wasak adu ngaku oigani haina launari kariguma matamda Chief Minister Nongthoma Beren MLA gi masingda wahang hanglakpa matamna ma khaktamak ZDU gi MLA oina lehaubanina party gi whip illabasu indrabasu yai
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯇꯦ, ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ MLAꯁꯤꯡ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ 30ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨꯝ ꯍꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯨ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗ ꯁꯤꯕ ꯁꯦꯅꯥꯒꯤ MLA ꯑꯌꯥꯝꯕ BJPꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯕ ꯁꯦꯅꯥꯒꯤ MLA ꯈꯔꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤ꯫ BJPꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯁꯤꯕ ꯁꯦꯅꯥꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯕꯦꯟꯆ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯂꯒ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗꯤꯐꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ꯫ JDUꯒꯤ MLA 5 BJPꯗ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑब्ꯗꯨꯜ ꯅꯁꯤꯔ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ MLAꯁꯤꯡ CM ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯔꯗꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 12ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯅꯇꯥ ꯗꯜ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ JDUꯒꯤ MLA 6 ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ BJPꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ JDUꯅ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯁꯧꯒꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯑꯣꯒꯁꯠ 7ꯗ JDUꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯇꯒꯤ ꯇꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ JDU MLA 6 ꯕꯤꯍꯥꯔꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯎꯅꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯪꯒꯤꯠ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ JDUꯒꯤ MLA 6ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 5 BJPꯗ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ BJPꯗ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯌꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ K. ꯃꯦꯒꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ BJPꯗ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ BJPꯗ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ACꯒꯤ ꯈꯣꯡꯉꯣꯛꯁꯝ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟ, ꯇꯤꯄꯥꯏꯃꯨꯡ ACꯗꯒꯤ ꯉꯨꯔꯁꯪꯂꯨꯔ ꯁꯥꯅꯥꯇꯦ, ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ACꯒꯤ ꯑꯖꯕꯨꯗꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯡꯈꯩ ACꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯑꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ACꯒꯤ LM ꯈꯥꯎꯇꯩꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯂꯤꯂꯣꯡ ACꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑब्ꯗꯨꯜ ꯅꯁꯤꯔꯗꯤ JDUꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ꯫ ꯅꯧꯅ BJPꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ A. ꯁꯔꯗꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯊꯨꯡꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯀꯃꯥꯟꯗꯁꯤꯡ ꯎꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ JDU MLAꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ꯫ ꯐꯤꯚꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ JDUꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ BJPꯗ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯐꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ BJPꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯐꯝ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ꯫ JDUꯒꯤ MLA 6ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 5 ꯉꯁꯤ BJPꯗ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ BJPꯗ mmerge ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ MLA 5ꯃꯛ ꯍꯌꯦꯡ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ JP ꯅꯗꯅ ꯑꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯒꯦ꯫ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ L. ꯕꯗꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ CCS Classification Control and Appeal Rule 1965ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ L. ꯕꯗꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ZEOꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯁꯨ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯈꯩ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯗ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯖꯨꯗꯣ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ MJA ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯕꯣꯁꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯥꯔꯥꯖꯦꯚꯣꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯖꯨꯗꯣ ꯀꯦꯗꯦꯠꯁ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯇ ꯒꯣꯜꯗ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏ ꯁꯅꯥꯃꯕꯨ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯨꯝꯍꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ꯫
Maramdun Sports Department Kupna Kanaraba Matungna Sigumba Ani Thokpa Association recognition Kakpadanatana Sports Department affiliate of Yadanava Asetpa Warren Lore. Loyana National Sports Court Ngana Satava Association Singsu says the Gi Grand People Lepagani Hansu Pauks na Fundoki Atopa Pau Madana Manipurigi Ahum Nagalin the Yamlabo Ganzaga Kona Fare. Manipurigi Miyahum Ganza kilogram Saniga Konan and Nagaland Police Narcotic Cell Mobiles Unity Timna Impal Dimapur Lambigi Beswema Junction Manaki Numidang Pung Mapalom Tava Matan Fare. Nagaland gi Police ki Paun High Ganzaga Konan Fara Miyasing to the Ukul District Somdal Police Station Gimanum Sanba Pali Village the Gi Amon Rangam saying Kagini to Apopole Kidraba Lungray Rangam District Sigi Manum Sanba Padang Village the Gi NZ Masut mi say ni Fukuni to Apokpa NZ Katuyama District Sigi Manum Sanba Kasong Kulendegi Holison Singlai say Yankagum the Apokpa Ranke Sanglani Makoyhum Nangaranu Midang Pungpa Maduda Impalum the Gi Renault Duster car registration number HR 51AU5006 asida lakpada Beswema Junction Manakta Nagaland Police Narcotics ki mobile timaduna khamlaga sek tawada polythene packet kun thokna kilograms sani yorama thengnabadigi fare farba miyoi singadu ki mathakta NDNPS e ki makhar case ma lokhatle swaidi atopa paw amana nupa amana Argentina ki vice president hanaba honakre adubu nungmedu maru satlu yakidre Argentina ki vice president Christina ngarang sagol sunumit nupa amana maru thana haplaba nungoi amana mapu kamna bo khona rakhi du nungoi du maru satlu yakidabadigi asu engam thuogdre haina official singna phongdokre etek aduna Argentina amasum akoiba region aduda political gi umkhana bo wangna leidiba ulle haiki amasum nupa amana Argentina gi nupi vice president adugi makokta nungoi amana maton onsinduna namki amasum trigger adu singki Amasum Christina Hausik Hingli Madu Hausik Power Sapsana Kangam Driba Maram Karadagini Nomedu Kapa Yakidi Haina television the people Worolamana President Alberto Fernandez Nike Atopana Kandagi Lobo Footies Mana Fernando Andra Kauba Brazilians Nestan Amana Nomoi Trigger Singba Masum Argentina Gi Left Wing Vice President Christina Bo Hatnabo Honakiba Mikubaduli Aroiba Mikupta Nungwedu Kapayaki President Aduna Nungwe Adu Maru Manga Hanban Haki Amasum Argentina na democracy the Amuk Halakiba Matundigi Makuina Tengna but the machine acquired Satiba Taudokni Hanam Hanaki Vice President Fernandez de Cristina corruption charge in Matanga Wayel Sataria Masum Sogot Pasakiana Magi Buenos Aires Home Mapanda Punduna lighting at the attack Taudo Tokipani Video footage na Vice President aduna maki saukatbasinda taram oklingai maki makoktigi inchi khara lapada nupa amana pistola du paiboli amasum authorities na Braziliana haurakpham oiba sei kunthraga manga suraba miyo amani haine saktakpa mihatpado police na thuna phaki amasum khulai tu sumanki President oine English singani ga taret amasum taraga manga gi marakta tam ani purakraba Fernandez de Christina asi Argentina da tonganba masaki lusingba mani man English singani ga anganba sahi singda pihiba public contract singi matangna mak sai taragani thogi jail gi sara ama amasum public office paibati gi disqualification torakpa yaba phibam ama mayok narabai mathang sai gi general election da ma senate ki da ma amasum presidency fawsu contest torakpa ye hana su paksana thajanari makasa tharak poina hoyelan pa pokchi digi memna tentak athamjake NDNPS court anida satharakliba drug case singi wayel fail oigadore Hoyen Bureau drug case singi wayel satharakliba court anigi maning thong hangdokpaga sakmanare BJP ki Chief Minister N Berena lusingba ahanba laina March taraga manga English singani taraga tereti linglat khibaga padhadana Manipur gi miya maru oina inkhalakliba naharol singu mayai ka ba illegal drugs singdagi kalauna bagi dama thangna basai kumja English singani taraga ni panigi war on drugs campaign hawdoktuna Manipur dagi illegal drugs sing maru fangna mutana ba akan balan sa tharaktuna hawjuk Chief Minister sina lusingba ani subulenga cleriklaba phawda mai pakna sangsilaklagasu lana sibu mai pakana bagi pambai ama oiriba wayel sang court singna trial sataduna moraliba drug mari lainaba miyoi sing serak pinabagi thabaktadi NDNPS eki makhar lokhat case sing khutpai nariba court singi manungdagi akhanaba court anidi wayel sang ani sigi maning thong sing sabak phaktuna hangdoktuna thambagi phibamda leire
मरम असना अखनब NDNPS की मखार लौखटपा इलीगल ड्रग्स सिंग मरी लेनब केस सिंग मनुंगदा स्टेट की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी सिंग लौखटपा केस सिंग वेल सथरकपद खुराउ थाम की फिबमदा लांगना हैरी ओइरगलिबा वार ऑन ड्रग्स कैंपेन की लंथिंग खुदना मतेकपगा पांखक ओइरकदोरब फिबम सिगी मतंगना सतब इन्वेस्टिगेशन फंगलकपा रिपोर्ट की मतुंगिना इलीगल ड्रग्स सिंग मरी लेनब केस सिंग वेल सथरकलिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिंग यावना एक असिगिदम अखदना लिंगलिबा कोर्ट सिंगी मनुंगदगी फिबम असि मयुनब हौरकलबा कोर्ट अनि एदुदि इम्फाल की ओरिपोक सेरप कोर्ट कॉम्प्लेक्स द लेरिब स्पेशल जज NDNPS फास्ट ट्रैक कोर्ट मणिपुर अमसुम लंफेल कोर्ट कॉम्प्लेक्स द लेरिबा स्पेशल कोर्ट NDNPS ओरमखि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एकी मखार लोखटप केस पुनमकी ओयल सथफम ओरिबा सथरकलिबा कोर्ट अनि एसिगी ओइन स्टेट की प्रोसिक्यूशन की मैकेदिगी मथौ पांगथोकलिबा पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिंह अदुदी ओरिपोक सेरप कोर्ट कॉम्प्लेक्स लेरिबा फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओइना एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स डिस्ट्रिक्ट नि अदुगा लंफेट कोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्पेशल कोर्ट प्रोसिक्यूशन की मथौ पांगथोकलिबना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमने अमसुंग वार ऑन ड्रग कैंपेन का हाकथेंगना मरी लेनरिबे NDNPS की मखार लौखटप केस सिंग वेल सथरकलिबा कोर्ट अनिमकी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स डिस्ट्रिक्ट अमसुंग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अनिमा मखोय मखोयबो पोस्टिंग असिदा थबक तोहलकपदगी हौरदुना हौजिक फावबदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ता मथौ पांगथोहलकलिबनि मखोय अनिगी सर्विस की मतम लॉ डिपार्टमेंट सही सही योना सांगदोक्तुना मरु ओइख्रबे NDNPS की मखार लौखटपा केसिंग वेल सतहलकलिबनि अमसुंग मखोय अनिना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ता मखोय की मथौसिंग पांगथोलगसु सिंगथानबा याना कोर्ट अनिमकना वेल संगसिंग असिदा इंटाइटल तब पावर की मतुंगिना इलीगल ड्रग्सिंगा मरी लेनब केस क्या डिस्पोज तौखरे केस अदुगी मनुंगदगी मसिंग यामा खरगिना फाइन उन थियनदुना कोर्ट अनिमकता सेल क्या सु कानबा ngamkhre अदुबु सही खरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस द एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट अमसुम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओइना मथौ पांगथोकलिबा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनिसिबु मखोगी सर्विसिंग असिदा रेगुलाइजेशन पिबिनबगी दमकनि हाइदुना मे 19 इंग्लिश सिंगनिगा कुनगनिथुदा पांगथोकिबा स्टेट कैबिनेट मिफमना लौब वारेप की मतुंगिना एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट की अमा यावना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमगा पुना पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनिसिगी पोस्ट अममम क्रिएशन तौखि हारिबा पोस्टिंग असि क्रिएशन तौरे हाइबगी ऑर्डर अमा लॉ डिपार्टमेंट की मैकेदिगी जुलाई 9 इंग्लिश सिंगनिगा कुनगनिथुदा थोखि ऑर्डर अदुदा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनिगी तोंगान पोस्ट अनि क्रिएशन तौरिबसी कैबिनेट मिफमना लौखिबा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमगा कॉन्ट्रैक्ट एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट अमगसु रेगुलाइजेशन तौनबगिनी हाइबा वाफम फावा ऑर्डर अदुदा पनखि लोइनना पोस्ट क्रिएशन तौखिबा सिगी मतंगदा फाइनेंस डिपार्टमेंट PIC ना कंकरेंस पिरखिबगी UO नंबर 2 फाव ऑर्डर असिदा यामना मेक्सिंग पनखि हाइबगा तौबगा लॉ डिपार्टमेंट की मैकेदिगी जुलाई 9 इंग्लिश सिंगनि कुनगनिथुदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ता मथौ पांगथोहलखिबि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमामसम एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट अमाबु रेगुलाइजेशन तौनबगी दमक पोस्ट अनि क्रिएशन तौरे हाइदुना ऑर्डर थोकिबा नुमित सिमक्तदा ओरिपोक सेरप कोर्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट की एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट ओइरखिबा मिवेशिगा लंफेल कोर्ट कॉम्प्लेक्स ता लेरिबा स्पेशल कोर्ट NDNPS की स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओइना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ता मथौ पांगथोरखिबा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनिबु मे 15 इंग्लिश सिंगनिगा कुनगनिथुदा कैबिनेट मिफमना लौखिबु वारेप की मतुंगिना रेगुलाइजेशन पी हाइदुना मखोय अनिगी ममिंग मथा यावना मखोय अनिना फंगदबा पे स्केल अमसुम पोस्ट क्रिएशन की ऑर्डर नंबर अमसुम डेट यावना अतोप ऑर्डर अमा लॉ डिपार्टमेंट की मैकेदिगी थोखि ऑर्डर अदुदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थमलमदगी रेगुलाइजेशन पीरबे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमसुम एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट ओइरखिबा मियु अनिएसी मखोगी दमा क्रिएशन तौरिबा पोस्ट अनिसिदा रेगुलाइजेशन तौरबा मतुंगदा जॉइन तौबु नुमितेगी हौरगा सही अनिगी मत प्रोबेशन द लैगनि हाबु वापम फावबो ऑर्डर अदुदा पलमखि अदुबु जुलाई 9 इंग्लिश सिंगनि कुनगनिथुदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ता मतौ पांगथोहलखिबा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनिबु रेगुलाइजेशन पीनबगी दमा कैबिनेट मिफमना लौब वारेप की मतुंगिना मखोय अनिना पुरकलिबा पोस्टिंग अदु क्रिएशन तौरगा लोइनना मखोय अनिबु रेगुलाइजेशन पीरे हाइख्रबा मतुंग सुमतगी नुमित कुनगमरिनी सुरपो ऑगस्ट अमा इंग्लिश सिंगनि कुनगनिथोय लॉ डिपार्टमेंट की मैकेदिगी डिप्यूटी सेक्रेटरी अमना थोको ऑर्डर अमदा जुलाई 9 इंग्लिश सिंगनि कुनगनिथुदा थोकिबो ऑर्डरना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमसुम एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट अमम क्रिएशन तौरे हाइकिबो ऑर्डर दु मखाताब ऑर्डर अमा थुलक्तरिबा फावबदी कैफ इन अबेंस थमना हेरकी ऑर्डर अदुमो
competence authority ki ayabi yauraga thokpani haiba wafam sa phongdorakhi aduga numit adumaktara deputy secretary lora thokpa order amadana cabinet mifamna ayaba pibadagi tuwan public prosecutor gi post ani creation tawduna posting adu regularization piruraba public prosecutor ani subu maming panduna makhoi ani bu regularization pikibi order adu makhata order ama thulaktriba phawa cap in aviation thamle hairakibani matang sida tholakliba wafam de hana sei khragi mamangdagi contract basis the special public prosecutor amasum additional public prosecutor district ore thabak torakhiba mi NAC regularization piruraba matungna makhoi ani gi regularization pibi order do cap in aviation thamle hairagadi makhoi ani na hana purakhiba contract basis ki public prosecutor gi posting adu da amuk hanjinduna NDNPS court ani sigi case singi trial makhoi ani na sathagadra natragana contract basis da thabak toramadigi regularization pi khraba matungda masibusu amuk satna handana thamlakpana makhoi ani na regularization tawdring gi mamangna lerakhiba contract basis ki service adu mangkhagadra haibisini Karigumba contract basis thabak torakpadigi regularization pikraba matungda regularization gi order du sana handana thamlaklagadi contract basis ki service adu mangkiba taragadi court ani sida wayel sathagadaba NDNPS ki makhar lokhatpa case singi trial da makoi anina prosecution gi mode sinduna saruk yaba yagadra haibisini kariguma hojum maksu makoi anima creation tawkiba posting adu order su sana handana thamba aduga makoi ani gi regularization gi order bu su sana handana thamlinga gi serakta makoi anina prosecution gi mode sinduna sathaba wayel mara lerabadi lairabani haiduna kanagum 21 ama phadok piruraga hojum makoi ani gi service ki oiriba tang taraba phim masigi khudong sab lawraga conviction phanglaba 21 sing aduna higher forum amada makogi conviction gi order sentence hearing gi order singba challenge toroklagana madugi thaudang makoi ani gi court singna pugadra natraga lenga ki law department pugadra haibu akum tholakle maram sin haujuk maru oiba court ani sigi public prosecutors oiriba mi anida mari lainariba lenga ki law department na thamniba phibam masidi war on drug ta asubu mating pangadoriba NDNPS ki court ani sigi maning thong sabak phaktuna thamlaga pangkhak oire haibasi NDNPS ki case singa mari leinaba miyoi singi masindagi fawa kangthoknarakle loinuna NDNPS ki makhar lokhatpa makhal kyagi illegal drugs singa mari leinaba case singi well mamang thaktagi sathaduna lakrabasu house court ani sigi special public prosecutors amasum additional public prosecutors district oiriba phiba masina court anima ki presiding officer singi makedigi fawa well sathaduna dispose tonima case sing yoroklabasu Thayainana leiraklagadra haibigi singnabasu poknarakle maka satharakpo oina poknafam pauksi digi mu pau thamjage tidim lambida pung kunga marigi Laothokhre haukiba August 12 da urkul thabak subu sakhiba asauba buya mayum saini fuguni thoi apokpa Zalarodin thiba khangdabagi mayok semkiba jesina thasigi marigi ahing nongyai digi tang manga gi ahing nongyai phawba tidim lambida pung kunga marigi ban chatharagani hari asauba mangkibagi mayok semkiba JC against the missing of Asauba Buyamayumgi active member Slaudin Fundrai Mayum Nangasi Paumising Unaba Madahai Asauba Manki Basigumari Lena Home Department Mati Royal Sabagi MP Sema Sana Zawada Ayibasi role Pidno Kan Kibalekre Adubungasi Pau Asaubagi Langa Langzet Amatakang Mangamdre Maramisna Zesina Punkuring Marigi Tidim Lambi Banasi Sataragani Banasi the Manipur Labor CSO Club Organization Singna Sawat Piu Saki Lushilakuna Taudang Poxi digi to perform the bakery digi ice drug forgot kiba case the scene of a commando amafari. Mamang Tagi Kunya Mapana Yay School Zaman started labor Sanju bakery digi aina thingraba ice drug corner na miyoni police na port kraba matang police ki wang pohang digi Impal East the CDO commando wena matuk toba miyoema phava digi CGM Impal West na commando personal du thasi gi nipan phaba police custody remand pikre. Sanjoy bakery that Losinduna Tamlamba ice drug fort Kiva Tauduka Mari Lane Impal PS na CDO Impal Ista Etes Taudunu Lerama Taresuba IRV riflemen's Oriba Kiamgame Lekai Digi Kulakpam Hafizuddin Sase Kuntragan to Apopole Kidrava Manirudin Bu Police na Ngaran Midang Pung Mapana Dwai Paki Taudu Dugama Police na More Ward number 5 ki Muslim Nagar Digi Bisnu Banik se Kuntragan to Apopole Kidrava Dipak Banipu Mamang Tagi Kungamapana Yes School Zaman Stadigi Paki Ado Kiamge me lekai digi Karimudin say kuntraka mga apokpa Laikidraba Manirudin Buna Ngarang Ayuk-Pung Taruma Kaya Duwai the police na Paki
पुलिस न ममांग न फोगटख्रब एक्विस अनिमक वांगपोंग सथबदगी कमांडो ओइरिबा एक्विस हाफिजुद्दीन सासु ngarang numidang फोगटप ngamkhibani पुलिस न फाख्रब एक्विस विष्णु बर्निंग सीजेम इम्फाल वेस्ट न था सिगी मंगा फाव पुलिस कस्टडी रिमांड पिखि अदुगा एक्विस करीमुद्दीन बुना कोर्ट असिमंग न था सिगी निपान फावर पुलिस कस्टडी रिमांड पिखि मखा तरकपो न पुलिस न हाफिजुद्दीन साहब पुलिस कस्टडी रिमांड की दमंग सीजेम इम्फाल वेस्ट पुथराकी पुलिस की मैकेडी एपीपी न कोर्ट रिमांड प्लेयर लंखलखी अदुगा एक्विस की मैकेडी LAC ना कोर्ट रिमांड ऑब्जेक्शन फाइल थमलखी नकल अनिमा की सबमिशन सिंह कोर्ट न तारबा मतुंग हाफिजुद्दीन साहब था सिगी निपान फाव नुमित तरेनी पुलिस कस्टडी थमलगा थमनब कोर्ट खंगनख्रे केस सिगी मखा ताबा प्रोसीडिंग सिंह सीजेम इम्फाल वेस्ट स्पेशल कोर्ट NDNPS सथनबसु खंगनखिबनी हौजिक ओइनदि म्याम पाउस मतांग से लुसिनजरगे मसु म्याम पुन अनौब अपडेट ngamiनसी एंड थैंक यू